sangampon nau sidung do ulang mi nareka patupang mi tumoko pajol maon sabam kongam dohumuli kunauli marhabang sa desi amun di Jehovah Loksa serapim maribu-ribu kerubim mamuji honamonang ribai nau pinadomumi saluhut manesiai tu debata digijang puji Yesus Kristus nang patulus salutna tinonahon di amanan. Yesus hodo ulun ni saluhut na porseai ruasmu anggo hami pohango luana meon pohasona meon pohago on nami suruh rohanami asahami mangalehon Tuhan asahasangapon sai ti rohanamion urupihamion toktong mangalodosanami paias rohanami be karangenami banture nang pakatayon nami topa rohanai baru asaharu monang hami maralohon nusanami. Pabulus lakanami be katigor dalanami pe lautu baluagijang O Yesus tatap hamion nasotar ganitanoon margame manang sonang monang dilabung mo bahen
naik Tuhan sangapun mau sidung do ulame nareka patupami humoko pajol maon sabam kongang doho mulik ulik barhabangsa desiamun di Jehovah. Maaf agak batuk tadi, selamat semua.